saking kula rebut cinta wong sing ayo Alexa tapi senyatane ora bisa kenal ayo Alexa sayang umpama cinta ya Alexa bisa dicegah perasaan ora beda-beda sing dua kawasan sayang sing dua kawasan maning sing dua kawasan ayo Alexa mungkin wis terlanjur kula demen lagi bebas senajan buktine batin kerasa hancur Papa Rege sayang sing paling sayang Papa Rege sing paling Papa Alexa Papa barang ya Papa barang sayang asik ayo Alexa sayang ayo Alexa lagi ayo Alexa ahe kakak kula pengen kesanting Papa Alexa senajan ora dikawin kan kula rasane prihatin wong demen ada ikatan batin Kang Agung ada tobat ayo Alexa lamun cinta bisa diukur among ganggu kine batu nang kula sipate wong wadon Mame Robi gampang nangis lan gampang ketuwon Mame Robi sayang Mame Robi wong adaman kedakong Mame Robi mungkin wis terlanjur kula demen lagi bebas Mama Robi sayang Mama Robi paling sayang Mama Robi Mama Robi sayang Mama Robi sayang Mama Robi wong sing paling emang Mama Robi terima kasih matur kesuwun Mama Robi sayang masih dijalani Kang
Manduru gelap sama siapa? Mungkin wis terlanjur mama iki sing paling sayang. Mama iki sayang, mama iki sing paling sayang. Mama iki sayang.